ay na po wrong information di ami nga impormasyon na po nga na-file yan ti Comelec during that time ket pudpud no apo ken ti lang adda nagkamalyan na ket DJ lang notarized ti date na apo di COC ni. May bilang Filipino citizen ka sir? When apo, no doubt apo. Before filing apo, nakapag-renounce atin dada kompleto mo ti dokumento tayo apo regarding that matter apo. Ano mensahe sir kariti individual nga mga ibagbagang maikat ka kanon gapo ka dati nga nasa o nga banag sir? Ay kada iuray tayo apo ti proseso nata damit amin proseso na apo di kita nga banbanag ay iso nga ket namit nga basta-basta nga madesisyonan ken nag-file kami met apo ti motion for reconsideration na di notice nga inted kanya right after few days apo. Patsa nyo nga dalang naging nga makaawan sa hindi pa nangamak yun. No, iso nga nagtasto. Ay jak maibaga deta apo nga jakam mo no anya man ti kapan panunutan da ngem uray no kasta right damit day ag file ti complaint no naman ti adatta panunot da ket lagit sapay ko maputa malpas sumid lang nga nasaya dito nga problema.